Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimangiye ko yahagaritse intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ngo abaturage barishimye cyane. Ni mu gihe kandi umuhungu wa Habyarimana Juvenal Jean-Luc Habyarimana ukunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga akwirakwiza icengezamatwara ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya Leta y'u Rwanda akarwanya imyanzuro y'umuryango mpuzamahanga isaba gusenywa. Umuryango African Fact uharanira gutangaza amakuru y'ukuri kuri Afurika watangaje ko ibyavuye mu iperereza umaze imyaka 5 ukora ku muryango wa Habyarimana byagaragaye ko amagambo ya Jean-Luc ajyana n'ibikorwa bye, kuko we na nyina Agathe Kanziga n'abandi bo mu muryango wabo bafitanye umubano ukomeye n'abo muri FDLR, CNLD na FRN. Byose tugiye kubigarukaho muri aya makuru. Njye muri kumvanirwa Ndorimana Alex, muhawe ikaze. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimangiye ko yahagaritse intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ngo abaturage barabyishimiye cyane. Trump yabivuze ku wa 8 Kanama 2025 nyuma yo gufasha Perezida Aliyev wa Azerbaijan na Minisitiri w'Intebe Nicole Pashinyan wa Romania kugirana amasezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane amaze imyaka myinshi hagati y'ibihugu byabo. Perezida wa Amerika yivuze imyato agaragaza ko aya masezerano akurikiye uruhare yagize mu guhagarika intambara y'Ubuhinde na Pakistani yabaye muri Mata na Gicurasi, aho yashoboraga kwifashishwamo intwaro kirimbuzi. Yibukije ko tariki ya 27 Kamena yafashije u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugirana amasezerano y'amahoro. Asobanura ko yari agamije guhagarika intambara imaze imyaka 31 mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Trump yavuze ko hashingiwe kuri aya masezerano intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaze kandi ko abaturage babyishimiye kuko yari ikomeje gushira ubuzima bwabo mu byago. Yakomeje agira ati, hari kandi Kongo n'u Rwanda, iyo yari imaze imyaka 31 twarayihagaritse kandi abaturage barishimye cyane, yari ikomeye. Abaturage miliyoni 7 barapfuye. Mu masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye harimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashizeho n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Tariki ya 31 Nyakanga i Washington hahuriye komite ihuriweho y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Tariki ya 1 Kanama hashyirwaho amahame azagenga ubufatanye mu by'ubukungu mu rwego rwo gutegura ibikorwa byo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Tariki ya 6 Kanama abahagarariye u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika bahuriye Addis Abeba muri Ethiopia mu nama y'urwego rw'umutekano ruhuriweho. Mu nama ya Addis Abeba hashyizweho imirongo izagenga imikorere y'urwo rwego. Biteganyijwe ko manda yarwo izamara iminsi 90 hakurikireho iminsi 30 yo gushira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku murongo. U Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika byumvikanye ko kugira ngo amakimbirane ahagarare mu buryo burambye bizashigikira ibiganiro bya Doha bihuza Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23. Tariki ya 19 Nyakanga Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byashize umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro. Byari biteganyijwe ko ibiganiro bya Doha bizasubukurwa bitarenze tariki ya 8 Kanama, ariko ntibyabaye. Ni mu gihe kandi umuryango African Fact uharanira gutangaza amakuru y'ukuri kuri Afurika watangaje ko ibyavuye mu iperereza umaze imyaka 5 ukora ku muryango wa Habyarimana byagaragaje ko amagambo ya Jean-Luc ajyana n'ibikorwa, kuko we na nyina Agathe Kanziga n'abandi bo mu muryango wabo bafitanye umubano ukomeye nabo muri FDLR, CNLD na FRN. Uyu muryango watangiye iperereza nyuma yaho tariki ya 3 Kamena 2020 ubonye undi muhungu wa Habyarimana, Leo Habyarimana, ari kumwe n'uwahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa FDLR Mbarushimana Callixte mu rubanza rwo kohereza Kabuga Felicien rwaberaga mu rukiko rw'ubujurire rwa Paris. Wasobanuye ko Leo na Mbarushimana ukekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 baganiraga imbere y'urukiko, utangira gukeka ko bashobora kuba ari abantu bari bamenyeranye, bityo kugira ngo ushimangire utangira gushakisha ibimenyetso. Major General Tayad Paul Rwarakabije muri raporo y'iperereza ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yatangajwe mu 2008 yasobanuye ko mu myaka Kanziga yahabwaga amafaranga menshi n'urwego rw'ubutasi bw'Ubufaransa DGSE yo gufasha FDLR akayashikiriza Colonel Aloys Ntiwiragabo uri mu bashinzwe uyu mutwe w'iterabwoba. Ubwo gendarmerie y'Ubufaransa yasagaga urugo rwa Kanziga mu 2016 yabonye mu kaye nimero ya telefone ya Colonel Ntiwiragabo ibishimangira ko bari bamaze imyaka irenga 16 bavugana. Icyo gihe uyu musirikare yaracumbitse mu mujyi wa Orléans kuva mu 2006. Mu 2011 umugore wa Colonel Ntiwiragabo yashinze umuryango w'Abanyarwanda
baba muri Oriane witwa Alao. Kuva mu 2016 mwishwa wa Kanziga akaba n'umukobwa wa Protase Zigira Nyirazo witwa Clementine yari mu nama y'ubutegetsi bwa African Fact yahishuye ko abandi banyamuryango batanu ba Alao bakorana bya hafi na Kanziga mu gukomeza gushaka ibimenyetso. Uyu muryango wageze kuri mudasobwa abashinzwe iperereza mu Bufaransa bakuye mu nyubako ibamo Jarike usangamo ubutumwa Leo yandikiye umwe muri babyara be burimo izina Omari na Oriane. Omari ni izina Colonel Ntibiragabo yari yarihaye ubwo yabaga muri Sudani, ndetse no mu gihe we na bagenzi be bashingaga FDLR. Havumbuwe inyandiko iriho urutonde rw'abashyitsi bitabiriye ibirori byabereye mu rugo rw'umuryango wa Habyarimana mu 2012 ndetse n'ingengo y'imari yakoreshejwe. Mu babyitabiriye harimo bamwe mu bari bakomeye ku butegetsi bwa Habyarimana. Havumbuwe ikayi ya Kanziga irimo nimero ya telefone ya General Janvier Mayanga, umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagize uruhare rukomeye mu guhuza ibikorwa by'abasirikare ba leta, umutwe wa FDLR ndetse na Wazalendo, cyane cyane muri teritwari ya Masisi. Kuva mu 2012 ubwo M23 yavukaga kugeza ubu, uruhare rw'uyu musirikare mu ntambara rwakomeje kuvugwa. Mu Kuboza 2023 Perezida Felix Tshisekedi yagize General Mayanga umuhuzabikorwa w'imitwe ya Wazalendo ushinzwe ubutasi. Hari hashize igihe gito iri huriro rishinzwe mu rwego rw'inkeragutabara z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongera imbaraga mu bufatanye na FDLR. Nyuma yaho muri Gashyantare 2025 abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. General Mayanga, abasirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abo muri Wazalendo bahungiye mu mujyi wa Uvira aho leta yashinze ibiro by'agateganyo by'iyi ntara. Mu ntangiriro za Kamena 2024 Jarike yagiriye uruzinduko rw'ibanga i Kinshasa ahura n'abantu bo hafi ya Perezida Tshisekedi ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo icyamugenza kitashizwe ahabona, bikekwa ko yari muri gahunda yo gushyigikira FDLR. Nyuma y'ukwezi Jarike avuye i Kinshasa, ibiro bya Perezida Tshisekedi byagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza kwakira abanyarwanda bacumbikiwe by'agateganyo na Nigeria, barimo Kapiteni Innocent Sagahutu wigeze gushaka kwinjira muri FDLR mu 2017 bikamupfubana. Gusa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse gahunda yo kwakira aba banyarwanda